Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thlang a chiar tu Lucille chan himi Serchhip a COVID shikai chhuinakal zela vo in khan Serchhip district board sub office thok chen khatele bazara thil zuar te endik RUNPUI nei ani Serchhip district board sub office thok account branch ami pulal shwai tlwang chunimin khan COVID-19 shi akai ti shat chwa ani hnuwa vo in khan ama hnai tu deute mi somnga chu red mangin an sample enfia ani a shikai dang mu an omlawa chuti rwalin tunkar chung chu district board sub office hi mipui dor thein hon ani don lawa account branch ami te chu home quarantine turati ani bok voin ve khan COVID-19 shikai chhuinakal zela Serchhip bazar building a thaile thil dang zuar te po medical team ten kalchilin anwa in sample ending sak ani bok sha theichina mi za somruk ending sak ni in mi pali ten shi an kai ti hmu chwa ani bok heng shikai tharte hi nursing school Serchhip a dalu ngal ni in midang zongpo first contact anga ngai ani awangin an mani veng cheu VLTF a insha tira home quarantine turati ani bok until zor abik takin chumele thil chhma deute senghoi dan tur chu medical le district thunei tu ten ruam manna an siam sak ani Serchhip medical lama thunei tu te chuan Serchhip khopuya covid shi adar chan nia an sha thu soyen mipuite film khur zwal tur le covid in kai shwaina te film khur taka zom turin mitin te min ngen non le ani Serchhip bazar building chu covid shikai dar theina hmun nia alana wangin nimin khan restricted area district board sub chuan apuang Serchhip district board sub mo phurna lamek tu pulal mon sang ralte chuan nimin khan thu chwa siamin bazar building area bulhnaya COVID-19 kai hmu chwa ani awangin Serchhip bazar building area le abulhnai chu shi in kaidar theina hmun nia alana wangin konpui VLTF le medical lama thunei tu tenen inronin shi in kaidar turvenan contact tracing mumal takle chaktaka kalpui ani theinan hmun khwa khirbik restricted area apuang te asoi restricted area chengte chu in kharkhip vek tur le hemi huam chunga doreng reng chu honphal ani don lo ani rig room thile chulbik thila chuan VLTF terem ti na le sarkar dan siam sa an zom tur ani he khwa khirna hian executive magistrate health department police and fire emergency service PHE PNE le excise and narcotics department te duty nei te le phalna bik pek te ahwam lawang Serchhip districta khosom thom pahnia INKHAWM phalna pek ani to Mizoram Sarkar Disaster Management and Rehabilitation Department phalnati chwa tarlan angle Serchhip district board sub in order ni somni thlariat sang ni somni pakhat manga sakhobiak INKHAWM chungchanga thu achwangin Serchhip district achunga INKHAWM phalna dil tu heng khwa somthum pahnia te hian INKHAWM phalna pek to anni Islungdar Lungkol Mualcheng Ngentiang Boklang Lungchuan Sailulak Piler Thentlang Chekon Thinglian, Wancheng te, Sialhau, Sialsir, Rulam, Boklang, Hualtu, Nord Vanlai Pai, Lungpho, Khobel, Bungtlang, Muncha, Keichum, Leng, Munzol, Mongkon, Khumtung, Siangtlang, Buangpui, Bukangkon, Zoute South, Kanghun South. Heng phalna pek khwa te hian thule omma chuan INKHAWM phalna hi pathiani tuk chhuna tan chau ani a biak in aleng zat chan ve emo mi zani aya tamlo emo tel phal ani COVID-19 shikai in ring hele symptoms ne te chu INKHAWM lo tur ani a CAB khautaka ken ko le zom tur ani Koshantin ten VLTF te ne na thokhawin CAB SOP implementation committee an dinang INKHAWM na hian nanna ben von nei le kum upa shisel na chaktok lote a theichina kal lo ni se INKHAWM na hian zai phal ani lo ti te hi INKHAWM theina khwa hian mitin an lo himzel nan an zom ngei tur ani ASF awangin nimin hi chungin vok somhni pali thi bele in ASF awang hian vok thi sangthum zanga somhni paruk an tling to voin khan Serchhip pa ASF le na hmuna vok pali a thi bele a heng vok thi te hi Serchhip din tharwenga voklai hol pathum the in Serchhip chan Maria voklai hol pakhat athia baktonga vok swat sompali a ombok nimin khan Serchhip districta ASF awangin vok som pasari an thile a vok som pani swat le ani bok nimina ASF awanga vok thi som pasari zinga paruk te hi Serchhip marwenga mitani in darnam wenga vok pathum athiba ka Serchhip konpui south Zoute south le chingchipa pani cheu an thi a field wenga vok pakhat athito bok
heti hian voin thlenga ASF le namhuna ASF awanga VAWK thi te hi sangthum zanga somni paruk tling to in VAWK swat za thi sanghi zariat somriat pasari antling to bok Serchhip BELH MLA LALDUHOMA chu Zo People's Movement Legislature Party azom phalsakne in ZLP leader atan da ngal ani ZPM tiketa Serchhip BELH MLA atana thlantlin LALDUHOMA chu Mizoram Assembly House Zo People's Movement Legislature Party ZLP zom phalsakne in ZLP leader atan da ngal ani Serchhip BELH MLA by election nei dona ZLP member 10 anlo soito angin LALDUHOMA hi Serchhip BELH MLA atana thlantlin ani hnuwa an party remti na in August ni som pasari khan Assembly Speaker Lalrinlia na sailo hna ZPM Legislator Party zom dil na hi atheluta hi Speaker chuan a phalsaka Assembly Speaker Lalrinlia na sailo chuan Speaker thunei na chuan Legislator Party dang zom remti lo thei ani mase adil na lo hno sakhi chul katilawa kapomsak ani ati hetianga ZLP zom adil na phalsak ani hu hian ZLP shwai tu in siam rem andil na po phalsak ne in Serchhip BELH MLA LALDUHOMA chu ZPM Legislature Party leader thar ani a Aizol North 1 BELH MLA Vanlal Thana chu deputy leader ni in Aizol North 2 BELH Dr Vanlal Thana chu secretary ani bok kumsang hi sompariat MLA in RUNPUI independent MLA atana thlantlin mi pasari te chuan atira ZPM Legislature Party andina hi speaker in aremti zuilawa wangin Zo People's Movement Legislature Party ZLP andin lea LALDUHOMA hi ZLP ya leader ni chinin MLA changa bantir ani hnuwa Vanlal Thana chu leader ani lea Serchhip BELH changa ZPM tiketa LALDUHOMA thlantlin ani le hnuwa an party hian ZPM Legislature Party dinin independent ta thlantlin te hian thlop se an du zok laien Legislature Party din tur hian member pakhat aye tam om achula wangin ZPM Party chuan Legislature Party an ladin theitari lo thung ani August sanghi somni pakhat chung khan Serchhip Districta COVID-19 sample endik sanga zanhi somriat palia changin shikai mi za somkwa pasari muchwa anni August lachunga sample test hi rapid antigen test manga test tamber ania thakalta khan rak mangin sample sangli som test achangin shikai za somsari pathum muchwa ania district hospital la chunat laboratory sample test zanga somnga pakwa achangin shikai somni pakhat muchwa anni baka Zoram Medical College ZMC RT-PCR laboratory sample test zasari sompanga achanga shikai pathum muchwa anni bok Serchhip Districta COVID-19 shikai muchwa zinga hian tamjok chu meichani in zapali anni a mipa shikai muchwa hi somkwa pathum anni bok shikai muchwa zinga tamjok hi Serchhip khopui chunga muchwa anni a Serchhip khopui chung mi za som pakhat shikai muchwa ani a vengmala Serchhip veng chunga changa muchwa tamberin veng chunga chang hian shikai mi somsari paruk muchwa ani a vengmala muchwa tamna berdo tu chu field venga pakwa ani a Serchhip khopui chunga veng som pathuma shikai muchwa an oma khopui pona thenzola changin somruk pariat le chingchi pachangin som pani muchwa anni district chunga shikai muchwa zinga BSF sipai pali antela khodangmi Serchhipa muchwa pani an ombok ani shikai muchwa za somkwa pasari zinga za somsari panga te hi an taksa a natna lang chuakne en shikai zinga za somsari pasari te chu an shikai na shiat ani a an shikai na shiat lo chui zui ngai sompali omin shikai zinga state pona changa zinho pali baka frontline worker pani antel bok ani Thamasa ani khathil thuwa shikai muchwa tamber ni chu Serchhip veng chunga sample test RUNPUI nei ni sompariata mi somni pani le ni sompakwa mi somni muchwa ani a veng chunga shikai muchwa channi ni sompania khan shikai mi sompakwa muchwa ani bok hengte hi ni khathil thuwa shikai muchwa tamni te ani a thakalta khan ni somthum pakhat omin shikai muchwa lo ni hi nili chia oma heta hian ni ni chu pathian ni ani awanga sample test nei lo ni ani zui ani Pusingun lian chungan PHC BOLPUI NG mantur COVID-19 rec test kit zathum somnga YLA BOLPUI NG sub headquarters kaltlangin ape Pusingun lian chunga MLA Longtlai West BELH chuan MPCC shwai tu te achanga Longtlai West le Longtlai East te COVID-19 dawna konga in charge anda angin nimin nilai ni khan Yanglai Association BOLPUI NG sub headquarters shwai tu te kaltlangin PHC BOLPUI NG 10 an mantur COVID-19 rec test kit box sompali kit zathum somnga apea
MLA IO hian pusi muan thanga MDC LADC South Lungpher Bial tu le ajoy om tu pusi kap kima LAIDCC General Secretary Longklai District te in Puke Shangvela President YLA Bolpui NG Sub Headquarters kuta anhlan ani COVID-19 test kit Longklai West Bial tu MLA in Sub Headquarters Kaltlanga PHC Bolpui NG a apek chu YLA Bolpui NG Sub Headquarters te hian Dr. Armal Somtluanga Medical Officer PHC Bolpui NG le a staff te hnena anhlan ngal ani hengbaka hian Longklai West Bial tu MLA hian Sub Headquarters YLA shwai tu te VLTF anga an duty na an man tur PPE kit panga apeboka pusi muan thanga MDC LADC South Lungpher Bial tu po in Sub Headquarters YLA te achul apianga manatan cheng sangkhat apeboka thinlung takin thilpek petu pusi ngun lian chunga Longklai West Bial tu MLA te chungkwa le pusi muan thanga MDC LADC South Lungpher te chunga Sub Headquarters YLA chuan thinlung takin lom thu an soi ani Lunglei MLA panhi Dr. K Pat chunga le Dr. Vanal Chanpui ten an Bial chunga COVID dawn man ruwa an hlan Nimin Khan IFF and Indian Red Cross Society tikal tlanga oxygen concentrator pathum don chu Dr. K Pat chunga Lunglei South Bial tu MLA chuan Bial chunga COVID-19 tuarna sa zual veng pathum Salem lunglon le mualcheng South te hnena a hlana heng veng pathum ayo hian VLTF 10 andong ani oxygen concentrator dong tu VLTF te chuan COVID-19 shilenga wanga har san tamtak anto kara mipuite mamo ngai ven sakreng tu MLA chunga lom thu an soi ani Nimin chun hudar khat khan Lunglei North Bial tu MLA le Chairman Mizoram Youth Commission Dr. Vanal Chanpui chuan Bial chung Christian Hospital Serkona Manatan Mizoram Sarkar le Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thangliana ayo in BCM Headquarters Office Serkona ahlan bok Hethilpek hlan hun hi BCM Headquarters Office kota nei ani a Reverend Dr. C Vanal Dika AGS mission in nakai shwaya Bial tu MLA in thilpek hlanin Mizoram Sarkar in COVID shileng amat sonna atana thilpoi motak mai oxygen cylinder panga chu Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglianan apek ani thule Christian Hospital le Baptist COVID Care Center a chulanga an manatan lom taka Mizoram Sarkar IOA arun hlan thu asoi COVID shileng dawna konga kaushan le Sarkar te changtlanga theitop chwa hozel turin asombok hemirwal hian BCCC chanpui nan cheng singkhat ahlan telbok thilpek te hi BCM IO in General Secretary Reverend F Ramdin Moyan adong ani Reverend F Ramdin Moy chuan Bial tu MLA le Mizoram Sarkar chunga lom thu soin COVID shileng dawna konga Mizoram Baptist kaushan chuan pathian rin chan chungin theitop chwa zel atum thu asoibok Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Demand Committee chuan sit-in demonstration kalpuin hetiang hian resolution an pass. GSC thupasa chuan Mizoram map tuna kanman lai mek hi barlui ramri kan ti anga siam ani a hei hi kandulawin kanram chin anilawa kanram chin diktak sangkhat zariat somsari panga notification manga map thar siamin Mizoram Sarkarin malaro se Mizoram Sarkarin arang thei ang berin Assam Sarkar Forest Department in INKHAWM mek Inner Line Reserve Forest 509 square miles hi Mizoram Forest Department enkol turin chaktakin malaro se tin Assam Sarkarin 509 square miles achanga chhia min pek chin sangkhat zakwa somsari panhi achanga chhia min pek tak lo hi Assam Sarkar hi Mizoram Sarkarin arang thei ang berin ching ro se ti te Assam Sarkar hian thule omlawin arang thei ang berin 1875 Inner Line Reserve Forest 509 square miles chunga danlo anga mipuile police force adate hi la chuak ngal ro se Central Sarkar hian arang thei ang berin Assam Sarkarin Mizo lo nei tu le anhuan thlai ati chiat sakte hi Farmer Rights le Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 hnuaia ven himna le zangna domna petel ro se ti te JSC on Inner Line Reserve Forest Department su Sanghi Paruka Assembly House in Alau Pastole Sanghi Sompakwa Council of Minister in Anpomle Joint Memorandum All Party le Paul 10 and sign angin Kanramri atan BEFR 1875 JSC on Inner Line Reserve Forest Department su ading hetlata pen khatpo in anhung tol don lawani te mizong mi puite kan sia tir chewa kanin lungrwal tlan na bak hi tuman thudang soilo turin kan in ngen non le a Mizoram Sarkar po achan huna ding hetto se ti tele United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People
iwena vote lak ani chumkhan India hi pass tu te zinga atela India sarkar hian an pass angein Mizoram le achhevel state a indigenous people te hi andu thlanna hmuna omphal sakro se ti te atel ani sitting demonstration manna hian Mizoram pom nilo map siam chu hal ani MPYCC chuan thu chwa siamin sarkar lai puin RT-PCR test 70% tal nei tur ti chu Mizoram sarkarin apal zut na sa hle ani anti an thu chwa chuan India sarkar lai pui Union Ministry of Home Affairs chuan March ni somni pathum sangni somni pakhat khan thu chwa siamin April ni khat sangni somni pakhat atang chuan COVID-19 dawna chakzo ka akal theinan ti in RT-PCR test hi 70% tal nei tur ani atia hi RT-PCR test claim na state le UT10 rang taka zoma he thutluk na hi ti hlotling wat turati ani hetianga Ministry of Home Affairs berin gold standard RT-PCR test ber 70% tal kalpui tura ati lai hian Mizoram chuan kanzom lo hle a false result tamber rekta kanin ngata hei hian omzia omsi lovin har satna tam tak min siam sak me kani ti in kumin juni somni pakhata Mumbai chungchang Times News Network talan dan chuan rek test za a somthum pathum point pasari result diklawane ani ti ani a result negative hi RT-PCR test nei le hnuwa positive le vek an ni thung he data zirchiana hi kumsang ni somni July ni sari le August ni sari inkara ICMR LALDUHOMA anni thu soin hetiang taka RT-PCR test apoi molaya lungleya po High Court hialin a khol ti fel tura ati hnuwa po Mizoram thanga sarkarin angai tha lui hi Mizoram mi puite min tham lo zia alanga hei mai ba ka hian districtina RT-PCR khol da tura ti ani laya angai sakdu mi alo hi Mizoram mi puite tan anin pek lo zia alang ani antibok Nathiala ICDS project bot sain PMMVY week honna DC conference hall nei ani naupai naupom le naute hamchana turle anshiselna atan malak na RUNPUI Rashtriya Poshan Ma and Pradhan Mantri Maju Vandana PMVVY week chu Nathial ICDS project bot sain vo inkhan district borsa PUH dawlian boy chuan khwalian ni in a office conference hall a honga sarkar lai pui ruwa manna angin ni khatachanga ni sari September sang ni somni pakhat chung mantur ani Nathial district borsa PUH dawlian boy chuan Rashtriya Poshan Ma and Pradhan Mantri Maju Vandana Yojana chu scheme poimo tak ani thu soin nule naute shisel na chu sarkar lai puin angai poimo hle ani ti in ramle mishing nung sangkang zela naute piang hlim thina infant mortality tlathiam zel chu thilom om tak ani thu soin week hi a hong he hun ka shwai tu pilal rem thangi CDPO Nathial chuan Poshan Ma le PMMVY scheme pani te hi kumsang ni som pakwa achanga manchan tura kumsang ni som pasaria din ani thule he scheme noya hian nu fatir paiten cheng sanga andong theya installment a pek chin ani thu asoibok ani PF lal thanshangi CO po in Nutri Garden chungchang ICDS noya anganwadi center malakdan asoifia kalkhom 10 week lotlin na tura thutiam an nei bok ani khatizong kha chanchinthar kan ti chwa theide chu ani e